Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA jong kanong po constituency upa Meral Bonds im mentakas ni ulalit ban penkup buram kerpang ikit heyale kai football under 17 jong ka Christian Higher Secondary School paham im haswa bakin mi ino nakajala ban den chaka nong ba Delhi banekun hakalumpung 63rd Subroto Cup International Football Tournament aja arpusau hakani kasi lawan banedan ringkat ru da uba balajit rani MDC kanong po kinong yalam shnong jong ka paham im nalor kita heyale kai ban nong hikai jong ka Christian High Secondary School paham sim. Uba Meral Bonds sim hakan ka sngi kum shibenta ban aimen sim ya kita heyale kai ka Christian Higher Secondary School ula ai tiru ya ka song pisa ka shilak tingka ringkat kijingker khu kerdo bat kitbok kitwyang bakin la ban poi sha thong jong ka jingjob. Hakan ka sngi nakalyang utai MLA ula ai tiru ya ka work order ka balaila nakbenta ban penhe shu ya ka ying school. Hakan ka sngi nakalyang uba Meral Bonds sim ula pen pauru ya ka jing sngaw sarong kumunong mikmat ka than bat airu ka jingkit bok kit riang ya kiti ki artali ki weipat ki school ka ribhoi bakin poi sha ka thong bat kularu ba unyakran bat ki bor ba dekhmi ka tanat yele kai ha ka jila bakin shimkhya pan penbyang ya ka jakasa ka bam ka di jong kiti ki thei bat ki rang yele kai jong baro lai tali ki school kumban shupen kan mau biang ha ka ni ka genti ka bamenta ki lai tali ki school ki bla yo khor ya ka nam la adu ha ka lumpung state level Subroto Cup araja apasau bat yo ban mikmat ya ka jala sha ka 63rd Subroto Cup International Football Tournament arja apasau kidai na Ribhoi District nalor ka Christian Higher Secondary School ki artali ki weipat ki kenthop eka menken Christian Higher Secondary School haka kerdan under 17 jong ki shenrang bat ka Nongjri Presbyterian Secondary School haka kerdan under 15 jong ki shenrang Jumlah taruh dari Karani 58 Nukleus, bagaimana? Ipe gidur kemat ki jompi haga tugasgi kadon ngejing kermen ba kin sopoi hau kong do ngejing job bat gijing posniu gijing mudur gijong ilang baro haga tugasgi baidon lang haga tugas step apa de gijing penwir jong slam haga tugas step gijing don rengkat nagaliang job school ban aimen sim yaki ban kitbok keruyang yaki gitu step ban ngi sarong bahagia ni ski bagi yang ban pendan borom ban kitbok keruyang ya kini players kibigi kijumi congratulations ya pibara ki players kiberani dan pering ki kibom don roiman congratulations nakabanta jong kaubok sekeliru Beladut siap ludem pensingan, beladut siap ludem gini, bajuban nanti bak marwin mah, kiberan lang, kibalayadan bentah nanti didi, kibalayadan rengkat, bahkan ke tim angsi selong hari ini pun. Kamlong ke besuk, nama kebun di player jeng ni di praktis hakamadan kabelum kecil, kabum nabiang. Habangnya sebentar nanti selong gede Ramadan kabagi ong dau artificial top. Ablong kabusuk kabagi sisapan balance. Henry tilawen nu syarut dikit-dikit na overcome yang challenges kibati dan but tilawara ikan nam kaburam. Ka Christian Higher Secondary School kabulong kadong job hak Subroto Cup under 17 girls yang SM Arja Arkusau kadege buram ya kadege school kaburam ya kimi pa kaburam ya snong paham sim ya kan nongpo area hit baro hoi
Pan hagaju ke por so ban ship ke kabu. Ban ai giding kuble ke kerpang ya ga menken higher secondary school ru bat pungju ya ka school po Nongjiri Press Secondary School ang ci na po umsning ki bade ki perlok jobi hi ki belajo hadi kategori berher ban mi kman ya ga jela ga jomi ke bersau sarang galong bahagan ni kesnem marjar pusau baro lain li ki kategori ki ban mi kman sadel hi ki deina riboy ade ke buram bar ba kumwe na gilong mi kman na ga sem boy ga snow ba kadde sisa ka por ka bakmen bat bangimde ban pendukut je ka tangkat ni banile kai ba tuwi di school ni kiwi ki jela soha ban restom ban le sitom disiplin skill ke dum thi ka ba thila ban adab ke temperature ada hi ka belum ko masuk ka khlut ke sun beneng weather tolong ko khlut bija kasa gini kita ini scam ban mangin persang ban keren ya ka sports department ban penwit pendiang ye facility kat bala namar bagi sutu ka kot ka khia lani ki jingbam ki supplement ke bagi ban bam ki jingbam ke bagi ban bam la ka di breakfast ka lunch ka dinner ka bam ke bokong sang marga met dengi ki brio kalong kum ke mesin kala dangim la ban maintain ban pendiang kala amdi ke bangidi kala amdi ke juice bangidi kala amdi ke supplement fair bangi bam kidi ban long ke babiang nang kinyo kamet ke bakot ke bakya tentang cucut kendian ya ke fitness lajen jar ke sports ke bakong sal kidi ke fitness ke joki nai bam kumar abo kilik halenti nai bam kumar haban tek hai ke bam adab ya ka digestion ke joki bakong ter Distrik Ibalama mahal menggilirkan apa menggilirkan football, menggilirkan roker. Dan kami kaya game kepada sudah kapok turah IEI, jaga jin yo medal jong kali dua distrik di juni. Mereka bersusi kalau memangi nyim dabun han digilirkan ke bangila banyo akan pergi ke Sabtu juni. Mereka ada jin dan yo ini platform ki babun, dari digilirkan ki babun kat ke bagas sport ke don. Angek ba nuan mengkong dari dua distrik di Joni. Ini is kasihil kidon baru kita dia kai ki kiwan mengkong. Di germen bahkan ba kapor kadangnya di germen bangin nyentayo suki suki yang kini ki disiplin di bukher di bagi nak di Joni video ban beni kata kong di Joni. Henry kat kalak kebapi kilayo lawan ka akan nampu Mentalu idon hangi dena kecing yo jumpi ya buat pun dari kalan ban pergi ke sab jumpi tuan ba ai ke nam ba to burong masuk banai ku lain berkata ya ki pun ki sama di barang kirang sa tidak piak ku ha kerta ban pen tuan susu lane barang pen susu ya ka sab ko mo ki tidak kani kami ka ba kot ke jumpi masuk banong mengatakan ba hidei ban kerskon kadang gawe ketin gabong hard work big talent ini cukup ya kata hard work big talent lalu kita stop ni dan hamla susu banyak kesat ke bangilan tu kata kan dia jumut ke jongka dengan ni sekarang ba nalo kesat ke bangilan kita prestom susu kita long kisah kasih dua ये चेक बनाओ कि बबन की रुखाओ यानी कि बबन की स्टार प्लेयर जो तो पथे किन्ने की बबन ना का यिंग का बेट का बियांग लाने का कि बबन ना का family background का balong very high status henry tuan में galong ying का bal betul Ronaldo की bagi नाम dia kena abu im haslam mau im haslam Agak cara kebal dan bayi cok kau watan benlek ikan jin. Ronaldo umi nangka, bat long way klur elaka football agak pakai berkowe. Kini kebamangi ni hapan perkat. Ini ban su sakut agak jimut di perkat jongi bagi dia mempendong, bagi dia kekun baduk, bagi dia kebakun ni kebakun